Dobro večer, dragi gledalci, s vama kao i svako večer vaš voditelj Dušan Čupić, a vrijeme je da stavimo osmehe na lice jer je večeras sa nama naš poznati komičar Dario Rudić. Dobro večer, Dario. Dobro večer, bolje vas našao, to jest najbolje vas našao. Dobro. Dobro. Vi ste naš poznati komičar, širite srpski humor. Da li ga širim ili ga proširujem? Da, dakle, narodu ste postali poznati kada vas je Saša Popović angažovao za Grand Klovna. Grandissimo! Da, dakle, Moje fore su jadne. vi ste jadni, nisu vaše fore. Idemo dalje. Igrali ste u novoj seriji Bolji život vrućeg vetra. Igrao? Igrao sam fudbal! Šta kažete? Šalim se. Pa, dakle, kontaktirali su me ovi iz RTS-a da se ljudi ne bi maltretirali. Zanimljiva reč, maltretirali, ja? Ne, dobro, dakle da se ljudi ne bi maltretirali i reprizirali sve jedne iste serije. Da, razumijem. Pa oni su rešili da ljudi ne bi stalno plaćali pretplatu i negodovali da sklope sve serije Bolji život, Srećni ljudi, Vruć vetar u jedan isti film koji će se reprizirati narednih 10 godina. 10 godina ili decenija, a? Razmislite o to. A? Ne. Izvinite, može čaše vode, molim vas? Da, izvolite. Domišlja taj RTS, kao map. Priča se da radite na filmu Porodično blago 16. deo. Ne, da li radim? Pa ja ne znam da li je posla 0-0 novi dan, a? Razumete, 0-0. Pa onda kao dođe čovjek i pita ga, ej, jel se sjećaš šta smo radili juče? A ti pitaš kao, pa kako juče? Zar to nije bilo danas? A ja kažem, ne. U redu, Dario možete gledati u klasičnim komedijama, ali u najnovijem blockbusteru. Evo, pogledamo isečak. Nisam to planirao! Broj koji ste izabrali nije trenutno dostupan. Javi se, jebem ti, javi se! Ili neku glada. Ne gledaj u kameru. Izađite, ubit ću vas. Kakav performans. Pa vi glumite kao je možda otac ili neki rođak u glumi, pa ste dobili ulogu preko veze. Pa moj otac je Bora Todorović. On je Bora Todorović? Ne taj. Okej. Dakle, priznat ćemo, to je dobro za nas gledalce što ste ulogu dobili baš vi, a ne neko talentovan. Talenat? Pa o talentima ćemo da pričamo u emisiji, ja imam talent. A? Ja... Dobro, sad vas molim da izađete napolje. Da izađem? Izađi napolje. Na polje? Pa ja ovdje ne vidim nikakvo polje. Izađi. Dragi gledalci, bila je to još jedna emisija na televiziji MAP, a mi se vidimo sljedećeg utorka, samo drugog dana u isto vreme.